And I'm the message in this the importance of women. Yeah, man, here ye pa. A mass one, a some boma, any pabla bon, setem. Snacking lady. Amen. Tina Saunko, what ya could see for a bachelor. Jenny. Snacking lady. Amen. Bible no crack as I say, Benuda, or me was no question. Nabaku for the Wada, and the Homer Bayan, one tenet. A massum buye, custom. And I know pay we or baby to Bossy. Now with the one co school cry, Fred. The what school not quotation on Tramon. One church on the Marco. Now one co school no, or no be a barber, no, I can't some natural. I would see. Ubia no, I can't, Ubia no, I can't. Said the Baya, we are barber to me a comport to we. Yes. No one respect him. No one who say, we are Kushia. Yes. We jaw whom are be free from our bar. Yes, Sakura Chia, and ye, no custom. Tia ye pa. And the person of baby at Tiamia, on Tiam no Tian ye pa. The importance of women. Here, man, we hear ye pa. And as a master, a sumbu. Yes. A masumbu, papa. But woman who almost so yes. A masumbu partners woman who almost Send your mamma, you a man said you must sit. Yes. Sankomu who almost are. Anke, Wombu Mopa, a boy, can you say? And run a job, Babashia, come. Who could see the Pemema Bear 9? Yeah, a friend who could do if you occupy should be a good jolly akodanka. A bassa beman is a man, which has a man be a fool. Who said, Bema be correct to Mukase? You say the man are banana for Snabit. Yatis are not your machine, Yanka, while been in yet. Cause Sadia, a massum book. This said you Yakupo see who are Mufan. Genesis 3:17-18. So now Adam dear, sir, we defeated Genesis 3:1. Genesis 3:1. Oh, see, now all you need to actually be a model man. Now catch your banner say, Ampala, Nakopaka say, Onyakopaka say, Munitoman, now Obani dear, no Bani dear, or catch on the say, Oka say, Tumanina, Nanso, yes, it don't think yes, it don't think Nakopaka say, Nyakopaka say, Munibi, that's one from Samson, Namu. Now I want to catch them. I want to catch them. You want to move upon himself. I didn't say, Papa the Bonnie. 'Twas right. A bass, said, or bass, a bass, who said the other fellow. No, dear, no, dear, you are fellow. Nay, you are fellow. Nebiania Condon, Nebiania never see any. Let's see any into what Yabani, into what Yabani would do. Now, do you blame you? Now, oh, no, D. I know the beer then. Or did you blame you? Now, D. Into the Abana, one of the can't buy any DB. It is a such a war. And why I was here, the man, as I get them all by me. Amen. Nyankopon jumpo obano e dia so chene commandam the custom ishake urade amen verse 17 to 18 no kan Genesis 3 Genesis 3:17 osna Adam there okache say what you yire ne because you listen the voice of your wife yes say what you yire ne na wadi bia me show say ni nti wadi bia me show say eni bi enti na wadome wadome wasase wadome wasase ye nyina ne o ne ya hye emla na wo wafom na nke kutere kodi ne mako ponchirani de na ponchirani de wati won fifire sei asemo na so Yakobon da odo manti oti Adam ya mfom so no twe ba na so odi ba ni gina baabi twe be ma na so yes the importance of women here man here some are kanu no quotation na twa so a esombo oni pasetenam because Yakobon body nyina Yakobon ba oba wie no wa ma bibia bi no kwasam body nyina mu ka akire cheke urade amen eti oba ba na ponche wo ho no kwasam udwan wo ho kokwi wo ho kraman wo ho sibo kwakuro sibo
double freko no mu nyina wo ho na obaba obari bi akọ sheke urade amen eti wo nipa kura no owo ka akira penasem ba penasem te se yakopon wo ne ka akira wa de penasem te na be hwa Yesu Kristo wo ba na wo no betenya be ma na wo no kasem tienie pa enipa bi a wo betena sase wo so adidi anom bia wo ba na de ba wiase no kasem but ye woni pa bi a betena sase wo so adidi anom a enya be ma na de wo mo ba wiase sir. The importance of women. A mass was sumbo pa. Sister. Sankoba buwa. Wasi. Obanu who said the abana efe. Na eye ni wako. Eye ni wako no. Betie ni. Etie ni. Otibidi. Who says sunu wa mem. Efe who say wa mem. Kaminya bia nkamepe. Eti fiti adam abreso ifa abreso. Ena efe. Na ebetena mem. Na ya kono. Ema kono. Ti oba ne mpaboa na ni nso bi ye fa ne sai ne ntoma na ni nso ne duku na ni nso be ma potu amana broso asiut esoro ne formasa be ma ne atade bia bio she different dresses mpaboa wo do me sister bi won mpaboa bro 30 something wada so firi bigum jisa wanti adoma kana mpaboa wure the importance of women here ma ho here thank you Lord amen e ma hu yo no question wo mo no mo firi fi a o dem oba firi fi 3 days ya obi aba fie wa efi oba ntim no obi aba fie oba wo se fie wo oba ntim me ma nkwa ne go obi tum busa sa de mu fie a oba bi ante ya na fie o tan thank you Lord amen eti na nanum se enonum ma mo ni fie a na fie jija eso na ye dan na be metum ka kire oba se say the man kura no wo ye fosna beti mo ye fo bitimi ka se ma fosa beti na adwene no beti sa na be mashime na me sunu mo ye Genesis 29:16 yes ose enso leba wo mama bedu ablantie bi enso leba wo mama benu okowale o yen ko hwe kwan of fast one the second oba no yo oble yie yes one fan easy Bible ne say it's not about mama man wo mama mienu opening din de Leah peyin ne na kuma din de Rahel kuma ne din de Rahel na Leah nim ya mea na Leah na nim ya mea na Rahel na Rahel de na nim ofe na nim yenya na Jacob the Rahel na Jacob ado Rahel na okase na okase ba kuma Rahel nti ba kuma Rahel na sumu mfie nso na sumu 7 years that's right 7 years oi oba ba ko adopa wo ko ti koko sa 7 years opam wo ko bo atodwe 7 years no dia ko pro ba ko wale ama sumbo na ko bi awo ne ba o se me ko fa na betra me nchen me ko hwe no metua ladbe otabe metua watabe pabo be hye beta aduane am na duane ne bibia ne mpaboa na yi kai obedem ne bibia wo ye nkwan ne so wi a esuru nsuo no yes medical sama wo be ma no onu ase no na vitamin A and B impurities na what down ho ingredients na wase no niema wase shaka urade amen owi anam no no che ya fa no yi am wo be ma wo na tu botomo yes eso ba de wi a no che no kwasam o de to so a wonti mebusa de say ade na de we to ade nti na ade we to so aja masombo papa eso na ade nti a nene mema mfa ma anya hwe kotu se be ma bi se wo bu oba bi a na no aware sem bi sentase no search no mo ka oba na okunu na o hwe fom a sister na fom no a akọwoma no enkoyie na okaka enkoyie akomedi nkwala no kura ko school a eden ma o ana okaka ho asem ni kuru po etra se ka asem na be ma so nwale ndio na wo hwe be ma ne moma ni nanim na hwele ni zo di oba na tema na bodje se bi egu ho wonyina bodje se na wo hwe sister no nanim ti se rie na ho fe yi wo se rie nim ye mia na no ho fe na nim ye nyam na wo hwe oba hwele pa ne ne kondua ni animunyam na wo hwe oba sisi achi what na wo hwe be ma se no ya wo se won wale oba ni biewa na ma hwe suru se na me se ejama de kaka se dwanam
ewurade yesu kwasem wa mu ho a obi mu o bu ho obi mu da me ba bu ho nipa bia wo wiase na so pese obi bu a kan bu ho ansa kwasem media no ma wo se obakuma right hand masumu mfie nson masumu me slave na ye medani donkoni yes na masumu mfie nson wo baba ko wo ko wale no wo ko sum 7 good years na bible say wo sum 7 years na wo to aso a na leba say esem den ma wo be ma foforo tena menchai nti wo de tena menchai na rahenti Jacob sum mfie nson rahenti Jacob eye slave osumfie nson wajade akwa esume 7 good years Ishaka urade amen kan wo kwa kurasia before wa obenya obi ba wale no hwe na enua wa bu kwaye mu nua se na de do machine first no me papa ko wale me mami wo bo nusu na no kasa mo kwa siwa se de me nana de ne body ye no of siwa sa Shaka urade di amen enua kese pa heavy etofoma adofom rekura no e wase ne nimba kwasem na wa kire me papa so wo kire na o gina so kumen enu po no ye de ni body ya be 1 year daga ansa ne wo kwa akoye me ma me mu ade abere ne mfi na no kwa kurase a before abenya oba wade no na se de wasi akọ ado wasu afuase no ana utumi do fu na sesa do sana waso ye no aduane kura ya bo apisie kura wo orefise anu aduane yesi ho adwuma ne hia ye tumi de bode apisie ne nkontomre ne bi sabomu ne kako ebe si wanim nanso wasi wo ntina wudi ne gentle fale utumi se wo be dipa na wudi ne gentle aso kro aso yempon na da foforo na wutwegu achi se saw aso mitu esa obaba ko okwa walni mitu agu mi wi amadidi nso na oboa o aso mami ntwensia na mi fansia na mi nyipo yiri ya obaba ko okwa walni nti wo dokora wo mre ene emaye easy ya ese bola swade mfanyem ne hehe Ishaka urade amen ya ese bola swade no so yemoya ho oba ba ko tumi sesa mema be nsia nan ede se ayete se de ma na bu bebre bi sa so musa ayete se de ma na bu bebre bi sa na so musa kasam bible say Jacob esumi efia mako so odo ni nti nisu se eye na nisu te se eyin fa de yakan Genesis chapter 29 verse 20 so do ni nti bible say eda na odo ba ni nti osumi fie so na odo ni nti nisu se eye na nisu te se enafamfua bi odo fo wutie me ena no pay mini aba wutie me na wo to asem ne so a to aso so say na Jacob castle le ma say ana Jacob ka say family mami 7 years na so family mami na me na du na me nkɔ no ho na le ma bobo kromofo nyina na oto pono ana oto pono na enyimele na enumele no odeli abre no ana odeli abre no na ɔkɔ no ho so le bande na ba wa sepa mari lia a ya ba wa no aba ne ba wa no aba na ade chie no hwe lie nie na ɔse leba se ade na wayɛ mi na nya ro ahenti na mesom wo Ishaka urade amen Rahel nti na mesom wo Jacob sum 7 years na ade ntina wasisi mi ebla 7 years na so ye no ade kofa Laban kofa lia ble no lia ya de ble no anajo no esanse no wa feel monti wa hwe oba na hwenani nkatanimu na kafua ade ache a lia na gina we Ishaka urade amen ana osaka asai na ade ache no hwe lia nie na ɔse ade na wayɛ mi ade na lema wasisi mi enye ro ahenti na mesom wo ahenti na mesom 7 years wasisi mi ana ti no wasisi mi na Laban se yɛn ha deɛ wɔnyɛ saa wɔmakuma anwale ansa na wɔmabaka nso a yɛde ade awale yes toasoe de ne nkyɛn na wɔtwe iti saa de nkyɛn na wɔtwe deɛ ɔnsu bɛma aha toasoe som a wobɛsom na som a wobɛsom ne mfie nsom bi another 7 years wɔn nsɛm Jacob mfie nsom paa 14 years Ishaka urade amen another 7 years krasem sɛ wopɛ sɛ wonya Rahel ɛwale a
I was also some another 7 years. Oi, Jane Oblay. And I could say, twas right. Na Jacob yesa. Na Jacob sas me 7 years. Odin in China watch. Oside in China watch. Na Odineba Rahema. Second awale. Was also me extra 7 years. Na grow. Obaba ko Jacob ko me 14 years. Second urade. Amen. Na grow. The importance of women. Here ma hu here. E ma so sombo. Ne here ma hu here. Mini aba. Wajeja ho ma ne yam yo. Wajeja ho. Wajeja ho ma ne yam ya papa. Ba ma ya woni ne tie ya wo size no no. Also our problem pa. Yes. Second urade. Amen. Oko first Samuel 18:20 to 27 yanko sha de wo ho. David akọwale Saul ba. Yan hwe kwaya David fa so odinya wo ba no. First Samuel 18 of women twas right. First Samuel 18 verse 20. What's it say? Also na Saul ba Micaiah do David. Na Saul ba Micaiah do David. Na ka kire Saul say. Isaka urade. Amen. Tisa usha ha. Uko Bible ni nyama bo say. Ese say oba ode ne doma bema. Yes. Oba ese say ode ne doma bema because uko Joseph Genesis 39 na woba no anu mom na okope Joseph. Una okope. Uko Bible no ma e ma na di kan rape mema first. No custom. The tosumi no so a man na di kan rape mema second. Because Abraham ne yere Sarah ama na funa e rape Abraham. And at the tosumi Genesis 39 no so Potiphar yere e rape Joseph. No custom. Eti Bible no pa ke come and rape no aka ye ma adwuma. Isaka urade. Amen. Na ebra David akwa wale no. First Samuel chapter 18:20 to 27 no. Ekosi say. Na Saul ba Micaiah do David. Na Saul ba Micaiah do David. Na ka kire Saul say. Na ka kire Saul say. Asam no ye na ni je. Asam no ye Saul ni je. Na Saul say. Na Saul say. De ne be ma wo. De ne be ma wo. Na ayeni fidie. Na Felix nsa aka. Tie ne ye pa wo. Me de oba no be ma no. Na ayeni fidie. Na Felix nsa aka. Isaka urade. Amen. Eti mo topic bi o say fear woman save your life. Surumana je okranka. Hallelujah. Amen. Ti asem ni ye pa. Ti oba ka se osum fidie ne. Wona hweka. Sama e wo wiase nyina ye adwene se. Ene ye beku mema e wo wiase nyina. Ye ize kura. Eya. So fu nyame fira en kokra ma. Wa ti fira kura esi we. Ene obeti meku mema be 40. Oha. Kukuwulai. Die huwulai. Ene obeti meku mema be 40. Shanka urade din. Amen. Hey. Samaye ya dwe se ye ku mema wo wiase nyina na ene ya betima ye adwuma. Yes. But mama entimi nku ema wo wiase nyina ne. No custom. Ele je se twitwitwo ni asekan. Na sema ka se ye ku mema slowly. Ye easy kura. Unyame fra ko kura. Ma nyina kwa ya adwen. Se aduane aye no ne ye de duru guma ku mema wo wiase nyina. Twemu nyina just second. And na wachi wura no nko an be ku mema sister ne. Tinie. Eti wo say me de me baba ne be ma no. Na so say. Me de me ma no. Na ayeni fidie. Na Felix nsa ka no. Na Philipfo nsa ka no. Na so ka kire. Na Saul ka say. Na so ka kire David nkwala mpre no so say. David nkwala ne mpre no so say. Wo ba mase ne. Wo ba mase wo ne. Na so se ne nkwa say. Na Saul ka kire ne nkwa say. Mo mfa se ne David nkasa. Mo nko fa se nwa. Na mo ne David nkasa. Na mo ne David nko ka hwe. Hene pa wasam. Wo hene o pa wasam. Na nkwa nyina do. Nkwa nyina so do. Nti afei. Ya ohena se. Afei ya ohena se. Na so nkwa ne kan nsem nyina gu David. Na so nkwa ne nyina kan nsem ne nyina gu David asum. Na David ka se. Na David se. Eye mani so. Adewa se. Eye ma adewa se. Eye mani so adewa se. Eye mani so ade ketwa se. Na ya ohena se wana. Na me de. Me nipa hia ni. Amachiri nyedi. Amachiri kura ni bi. Twas way. Na so nkwa no koka kire no. Na Saul nkwa no kaka asam no. Said David kan ya no. Na so ka se. Na Saul se. So mo nkoka kire David ni. Said mo nkoka kire David ni. Hene Petra de biara. Me baba na be wale no.
minyi trade ye biala ohene petra de biala se Philistine for ohene atamfo so we na so susu se na so susu se na Philistine saso se odi ona so susu se ona Philistine saso se ofa Philippians for nsaso a bema David ato obema David ade awu nkwasem wo se onyi trade ye bia na mom ope Philistine for abodwe efom de no ya no be fire body asesa no kai Bible no be kan o se na nkwa no kan nsem nyina che David na nkwa de kaka nsem nyina che David aye ne fese na ye ne fese ba ya ohina se na enanu na nyumedru yi David solisim one ne malima na kokum Philistine wo kokum Philistine malima helu malima de 200 na David won malima na David won malima ano we de bai na ode won malima ano we de bai Ishake urade. Amen. Na wakama ni duade chie. Na wakama ni duade chie. Na ohina se. Ishake urade. Na so de ba me kai ma David awale. Tio. Tie stole na. In Shiraya. So say. Me de me ba David. Me de me ba ba no. Ne kai. Aba ma David. Awale. But me nyi ni tia de bia. Na mo magye Philistine for abodi asise. Oi. Ani yemba ma no. Mako say 200 nkwasem asana me de obaba akon ama David na asem ya kwakwa se mfantini bi otoka o se wonyi tirade bia ne mo obaje Philistine fo abodwe makoma ko 200 a ope no ade a wonyi tirade bia o but obaje makoma etire abodwe makoma ko say 200 me wa asem ya kwate se mfantini bi otoka no ho no ana oso no de on chiro somebody bia ana osan de call baby a chiro ka ho no ko chiro ka nanim amaze men chiro hwe on chiro oso on chiro hwe no kasem but wa ko chiro ka no ho amaze men chiro hwe no osan ko chiro chiri no amaze men chiro hwe men yiti ade bia na mo me Philistine for abodi mako say aha mienu yes na Bible say David afa na kofo kan ho no mo tisi Philistine for no mo koku mema mako say 200 ana oyi wo ma body de bae awale a okonti awale ba ko wo ba ko David yi ko wale no nipa 200 de akwaje kokum nipa 200 de akwaje wo ba ko menu aba ada na ojeja wo sa ada na ojeja wo sa sister ada na wo to ho mantem wo sa yo oho fa we nipa bia nyina ya kama wo fe in Shiraya wa cha anoni abode ni tire bi ni yo simu sister wa hwe osisi achi adu ba bi na so hwe wa wa mu a na wo gina hwehwe mu otumu say yes na me boy yi pa jai minim sister bi pa chuma kwa marura bango ho santas wataba ho jai yagro tu ogu ni sisi achi ye nane a nyame he da so a yakupon nane se wode bo nipa foforo betumi abo China fo shanka urade amen the importance of women here man here aso mbunti okoku mema mako say 200 joba baba ko tianie pa edru ba bi na David na wone nam ne mantamu wo se wo ba bi dwale according to 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 3 o si David awale say na afini twemo no Ibrahim futu semo no David soma Yoab ene ne nkuwa aka no Israel nyina say wonko say amonfo won konko say amonfo no kotuba raba na wo mu kotuba raba na David die Jerusalem not Jerusalem na David anyumre na tio David anumre na David solve free ne mpaso na onenam na tifi no tie ne pa David anumre na David solve free ne mpaso David solve free ne mpaso na onenam na tifi no na onenam abrosan na tifi ofreda na tifi na ofreda na tifi na wono baby na ohu oba bi oridwale so oya de oridwale Ishaka urade amen David sori anadwo no ene onenam edan no ho no okọ abrosan no ho round
na ebla ojira brosan ne so no ohun oba bi so orijale na oba no ohwe no na wo ye fe no wo fe hallelujah amen na no wo dan fe eti emama ehye adware a ye dwale na mama hyase a ye hwe ma ho adwae no enye ne na hyase o achekra che enye ne na hyase oba bi dwale a be metumi de ne se kosisi apoto biblem adwae na chi na tokuro kakra da adwae no ho no no di na mehima hu be ma bi a wakota adwae a ma sister de ne sa wonani do wonani wasi Jesus wakume wo ko hwa oba ho ye de wo sa woni a wo sa afre Jesus as a convo bi ose ne ose akomo ya afa no because my sister bi wose akomo ya afa eti otewa aza no wotire na opesika fira busuafo no a ose abusuafo no kota akokọ ne noma bi no nko ya amane bi anya sa akomo ya afa no e de na komba we Jesus convo bo Jesus oh o spirit na kura ateko ani da hopa ha o spirit na kura ateko de ne mo na keke ontimi mo tiele ba emama fiase a ye hwe ma ho adwae eye ne o so oba no hwe no a wanyine mu a hwe oba o hini pa o wanyine mu a yo bia entra he no nam na abrosa entra he fo ni bi pa ma sa ola wasi yo mo no wasere ama ayemfo pa ifretete no dia ade dro kan no na kan no ma yetu wa shek kambu ni Lacoste na wa shek kambu Lacoste na wa gene che aspesi sinani o chejama mbok jai ebasa onfo obi ani na chi obi ani chi obi o kwa ye dia no wa sesan kofo di na chi danka no wa gi fans na wo ko di sanse mhunu ne dia ofo bi ani na chi iseke urade amen ene onfo obi ani na chi o dabi no wa gene cap why cool boga bi sa seke urade ko pack ne ka o say yadi this man Daniel 6 no yadi Daniel ko tu jata bi Bible say yo ene ya eti anajo no wa ma ya mfa ne mpena bia ama ne nchen no fi eje sa yimfo ne de o mo hyase ye ma asem no ache eje kwa me pene ma bleso pani ko fi nsi amoma preso eti wa hene sa kira wadwene na mo wani nye wo yire ba ko ho kwasem wo yire no ho fe ne to ba kokura wonya nyisu nwie nanka tie ne ye pa Bible said David ane na mo no a ane ohu oba bi say o se na oba no o hwe no a no wo fe na David suma ne nko na David suma ne nko so obu so oba no ho so ko bu so oba no ho so na o ka se ane o ka se enye Eliam ba besa baba ketu ni Elia yi amen ane wo hene ma ye suma no ma no ko fa ne bai David suma na bofra mo ko fa ne bai ni ba no ho so no to ba ne nchen no wa hwe oba na ne na se ya wade no wa hwe oba no ne na se ya wade yini kwa so ye na wa ye o se ba metum hwe oba sa to gotem no kwasem akwa bi oba anti asafo ye fa de sai etwa ni mo what's that labor the next last bus stop na e wo overhead na se no oba anti o sister ni sire munti ka bo na ta so pow na nipa na oso na ka bo na ta so me si labor hona eko ya fa se zongo police station won wo ba bia shemini skirt na mpaboa yi tintintin high heel nibi wo gina so na oba na mane akọ o ho no bumper to bumper blai shene sa moto bia fa Jesus kwan ni finfiri a eba oni moto ni nyina panyan betene ewade bo ma papa sema hu ye ho so hwe a sister brana woni ne tero sa nya wo yene no size no hwe woni pedua se de awurade siesie sister tutu ni pedua ne twene basa awa mu a wo ye ko yi be ma kama de ama wo watra se ne na wo ntana faako namsa na nyonyon bo shi ko fo rough you sister 17 years mama nso wanyini awurade
yesu 40 years 35 onya akwa so 45 years woman pa 17 years 26 years boy said they was issue the grace and asochi well you should say na sister ne down ne ne fita na ni black ni nyina ya ekoda ka white no shake urade amen ye kwa yasi ya sakete ni nyina ne ya telephone numbers yes yo and me say sa asana yesa no yensa no a ye de sakete ni nyina ye de telephone numbers ye de ba hemfo no telephone no ohene ne saka number ni nyina wi a oboso wasole no wa ne say tu ni say we are ready tie ni ye pa na tie ni ama wo yama yesu kura sole fle wufuo mu Matthew 28 verses 1 to 10 no oda no wodi kire man say the Peter no kura hu no kwasem etie na tie ni ye pa Matthew 28 verse 1 to 10 o se edahunu no aha na home da twa mu no da a edi na awche kana home ahemeda to no Mary Magdalene eni Maria baako a oba ya da no so be hwe no na hwe asase wo suit na wade bofo be yi no aha ebe pie won so fidano ano to aso otena so na ne hote enim yenyam na tade ahoa se sukotwe na ehun ni nti awemfo no popo na woyese ehunfo na bofo no bia se ma ne se obafo no ka kire ma ne se mode munsuro onim se na minim se ohwe Yesu munhwehwe Yesu obona sendium no Yesu a obona sendium no oniha na wanyane wasore said okan no momra mehwe eti ma no momra na momehwe faako a Yesu ne da na oda na oto aso a na mon kontem mo keka che ne shafo onye na efra wufu say Yesu na nya ne efra wufu na hwe na hwe olidi monim kan akọ Galilee ho na mbohu no na hwe mase no asem ne de sey odi monim to aso e o say wo hia Yesu na ofiri eda no hontam ara na ma de free da no hontam ehun ani je kase atu atumrika se o de kaka kyerɛ suafo na hwe Yesu hia won kase won kase me mamu amo ishake urade asem ne de sey wa de kitu obi hye o say me mamu mo emao Yesu ne kasa kyerɛ mo ishake urade amen Yesu kura no owi yam bo se ma Yesu enhira edi kan pa o de ma de nyan o kebi anchiru bia se mamu kebi anchiru Peter yi na Yesu ka se Peter be yi amen ishake urade amen Yesu wuye eba enedi kan hu ni first sama mo amo ishake urade amen Bible say Yesu hu o ma no o ka say ema me mamu mo ya esre di kan ya mama sister ya pa ama wu yo no kasem Yesu hu ye wo sole ya na odi kan no wanyi no wan kire Peter yes wanyi no wan kire John labi o wono ani ne John wanyi no wadi ankire no ne ne Yakob wanyi no wadi ankire no oyi no wadi kire ma pa ana se ma me mamu mo se mesomafo no kura be humi a me sa asoma mo mo konke kan kire masomafo ne se mo nhia me yes hallelujah amen eti amade po ana ma asomafo ne hu se Yesu ayede ade wasole mamu amo eti uti asole na ma do so asisi ana asole na tim ma obetwe obi aba yakopon bo ma wo sof bi ma hu no ha bese me enko obetwe yakopon bo ma wo fa de se okodwu no ma papa o kwa sole se de yakopon si bo ma papa so ba ka ya ho se Adam and Eve ya bo Adam ri ye pe ena yakopon na ka se ense se Adam ko atena beda na ye ne seso bo afo mama no eti Adam dawo ye yi ne fe pade ba ko the first operation yakopon ye we yi ni pamfe because no de yo oba Adam sorry na oba ne da ho o hwe na nufu no wa he ne to hwe ne semo dwere wa hwe ne sisi achi hwe ne ni achi na ni abakosua afi ne wa sase kanfo no say yes afi me dompe hunam this is called woman when you be friend oba shake urade amen when you be friend oba yes ohun say we nipa de na so we share nipa different no kasam shake urade ni amen
Nyankopɔn bɔ ma o ɔbɔ ma papa sɛ ma ho ya ho so sha ake ba fa mema te sɛ nwan kɔgye nipa akɔde ba bɛto anim pɛm usum bia kɔgye sɛ ka wurade amen sɛ ma pa ho ya ho so sha ake ba fa mema te sɛ nwan kɔgye nipa akanya ne sɛ nɛ akɔra kyerɛ obi si ya ne maame na di anim hwehwɛ sukuu ma no dabe sɛ ma ho ya ho so sha bɛ ukɔ akurase a ɛma na hwɛ sukuu wɔ hɔ bebele hey one city akra ne boko school this maame no ko twa bɔde ko sie wo dwom ne yeto a ɔde amakra na ko school sukuu atade tete a ɛmfa papa no ho Musika exercise book obetrum on fa mini papa bi wa 23 me yere nom 3 o 23 secondary school kura wani bi maame na afọ so a na wanya mienu odahwe oba ba ko be ma ba ko mo ko secondary school shaka urade amen sede urade si bo ma pa saka ma wo so so sha bo ma pa Yesu Kristo wi ema enshira di kan ema eti Proverbs 18:22 Proverbs 18:22 so de wanya yere no tie de wanya kunu no so de wanya yere no sa no kan ya bi kunu ni ho o se de wanya yere no wanya adepa wanya de adepa wanya luade wani so hallelujah amen papa bi de wanya yere no wanya adepa asa luade wani so nti so tin shira fm ana ware yakopai ba bi wale pa na bible say de wanya yere no wanya awurade ho ni so wanya awurade ho ni so ementa free fa wale ko bible ma so fo kura wane yere yamani ni so fo tell papa katikista wale so fo wane yere yamani ni so fo katikista free fa one ne yere ne mate oden e seka awurade amen so fo wane yere bible say obi pehwe hwafuduma waya oyire ba kokuru yes na niso da ha di odi kaka ne se waya oyire ba kokuru kaje se sofuduma kura ba ya je so wayire so wale do so nware na wonam isaka urade amen ti asem na tie biye pa se de wanya yire no wanya de pa ade papa na wasa so anya urade ho ani so nyame urade ho ani so no mpo no asombo se ne bibia na ka pese wasa so papa ade papa ene ba ne sai oba kwa take ho na ema no gu ho ema ya kan ya ho aboa no ya form Knowledge Women Association ema ye nyakunu ne ya kan ho aboa ne ya bom pa hwehwe ku asempani mi wura wa na mi wura ho awre ho be kan ho ja ko hwe ma kam tuntuma ko tietia anantuo obebo ha hwe ne mienu enye yi so he no once no you ani ntumi hwe ne bio sheke urade amen mo mi ni aba bi hye atwema kwa ma wura bang ho baby a yeyi ye fa sei ye fa le sei MoneyGram bokono hye ho wo hwe ne mienu enye yi so he no once o sa hwehwe num na obo adwuma me kwa mitimi hwe ne di ba kofo o transfer sika from rural bank to rural bank ono hye ho a wo ye obaya ma ho ye fa ne sei ono no hwe Western Union o sa hwe MoneyGram na said na adwuma ya me fe pa e bo na ba so bo adwuma islam mitimi da hwe ne di na ne kasa so ode network ne jampo a said obesi akasa kira wo no so pese wo gya ho kra wa na obetena ho nanka na no kasa yede na won so bo adwuma bu ade urade nhira no papa e ma wo bank nyina no ye bu ade sa bi mu ade ba ko ebi mu ade o ebi mu ade o ode ade afa na no urade yesu wo sister ba ko so commercial bank tech ho also ko check your account on so sim obo adwuma papa bu ade se do sikasa kire nipa enim so te wo ba ko bi so Upper Road commercial bank okay omo cha urade yesu otumede obi ba yisika wotim no na wakasa onim se nipa ni tim wanko school wotim eti wa wote ho no una so hwema no wasade o ma ne kasika o be yi kire wo na wo twelo wi a wotim na wo twelo na wo wi a waso ne sade yetim no otumi fa paper na wafa pen kojina yi no so na twelo na nipa do nim twira ka otimi ntem hunu pa wadwuma abetna wo ye bibi muni pa mu ade ba ko wanim den saka urade amen no afa graphic no obi second page no afa mobile phone hello usi junior no akokoro ka no
Ewurade Yesu. Yakopon wani ode hwe nkwasiafo o. Odi agro papa. Tie na tie asam ne Yesu. De wanya yire no. Wose de wanya yire no. Wanya de pa. Wanya Awurade wani so. Ene wanya Awurade wani so. Ne kwasam. De wanya yire no. Wanya de pa. De wanya yire no. Wanya de pa. Wanya Awurade wani so. Wanya Awurade wadi en so. De wanya yire o. Wanya de pa. Wanya Awurade wani so. Ene wanya Awurade wani so. Ne kwasam. Wankasa de wanya kunu. Wose de wanya yire. Yes. Eta kase sanka mama. Ene chi ahwehwa yire. Ma. Na oba ne chiko ebe ma. Ensese ma na chi hwehwa kunu. Do krawa ne chiko. According to Bible no. Ensese ma ema eti ntina. Se de yesi boso ana yesi ko wale oba. Eni papa no. O se Yakopon amfa sa enim de no entua ema no. Nkwasam. Ema ma na sese ese ma pe. Nkwasam. Eti tambia no be ma na ofre oba. Ofre no Why, Ohima? Ohima, okay. We need him, Abiao. We need so your chair, Krum, him, idea. You don't point him, says you are him. The second would have did. Amen. Bama, Fro, Ba. Dedicate with the cat to the battles in them. We cannot tell the called gentle. Yes. Washan is soon, yes, and soon why if you are Papa. At the Chibian, what you think the pimpin a boy ye, a son of Fro, Ba, because what the Fra a dear be a sumbo man. It is a so sissy and we hallelujah. Amen. Hey, Uko Krumwa, Wahima, what you fancy? Oh, you know, Bibele, Wahima, so you didn't know Wahima, Usi Krumwa, our fans. Bibele. Oh, you didn't know Wahima, Usi Krumwa, our fans. Papa. Was it the when you didn't know when you had the pa? And the when you were the way, and you saw. Tiasani yepa. Odia, oh mama, now oh mama. Now do omu tu kwanya. I heard you a month for Jonathan now. Yeah, she. Me mama mi no mo yen kwala. No mo ye 8, 11 years. 6, 9 years. 4 and 7 years. Odu omu tu kwanya umre. Ucha take it na, ucha take it one pay. Ucha ma odi the year and say what you pony is in the Tikon. No castle. Hi. The idea. Nan the mama she a meaning in I flats. Shaka Uradi. Amen. Unya didn't work and was a man I walk and no. Eh, fan mammy. For Weber Shimanima. A mamma, Obian few. Odi do work and my album say first person ya, and corridor sank good take it in me. But a man, the only one who rack and more. Only one who are more. No man, as yet. Yet, the man, I try an answer. Baman the two, then, Hannah Quadino. She okay. Important of woman, a mass was sombo. No custom. To a city when you know, when you depart, and when you rather when you saw custom, you when you know, when you depart, sister. Eti. Said yes, sister, nipa pen, a man me, no custom. Et you know about Kuranam. Nase, Obamano, Obano Kura Pewa, bed, this or Bano bet to me a catcher will say, Blam Pel. So be an account because said you mano, Yankupan farmer, Mano. Obani woman, I was a Tinafi. No, to get home. Is that a rabbit? Amen. Not Bamano. If a two and among a call ban in Nasu. No question. What did I Obano Kuya wedding? Yah, a Dianino name, San Nichel, a good animal. Obana side. A good animal on the side. Beman in a balkan. A cannon so a good one. Beman side. At the wedding, no so much to carry no more. Yah, she said, Obani see shilling a handkerchief. Was shilling in tem cabo famo, a cabo famo, not Bamano, a shilling the other boko, Kayamahai, Petroya Maji. Why the new question now, Bamano was because we're Yako Obani we Santana Mokotrafie, not Canutiano Mad, you obey the idea, no a packing in Roma, Puro. Of course, what I actually a man and memma, when a paddy uncle Chopa, Memma, Obacrani Bemania seminar, Obana Cradi and Yada. Bema Obana crying, Nedia and Yada, Bemani to me Copacho.
cause o kan pregwa na dwo sa na o kan ceiling fine wa na fa funu ni wia Ishaka urade amen tie na tie ne ye pa nka se o jam me kume ho akosia se o jam me kume ho e ma pa de urade bo wo mo ma bo tisem hu oba bi a otum ka se ma nya asomasi anwale ntimi kokum hu a ensem fon kra sister ya na wo ye urade wonwa pan ya na wo ye urade wonwa so obi afa ne sika amato wo fa ahodie na wanyi ne jeans fi ama wansi jeans ato nyina atete kokoro sister watabasa wakoto nyame ho in Shiraya fe tie ne ye pa me say ha ye jirawo 104.5 Adwana kopem ya wada ye wa no Kenya ko pass 5 to 6 kosia na no pass 6:30 ne wa afternoon suna ne abom nwom kakra mu ohwam ne mu ode yes ne ababa to aso ne ma che onyanko pass and that topic is the importance of women. Yeah, ma o here. Am I one here? And ma so some bofa. Ni pass tenemu. Kwa mana jeja ya wa mane e ya hom tesem. Bible said the wanya yere no. Proverbs 18:22. Wanya yere no. The wanya yere no. Wanya de pa. Na wasa nya urade ho eni so. Kwasem. Na ka ba matum hwe wo ba sa na moto abon. Pai. Abon. Ishaka urade. Amen. Tie ne ye pa ba ma sore oyi ne sika nyina wa fa foma bakrum Proverbs chapter 31 verse 10 no transam ne ka sembi what say 31 verse 10 o say oyere pa ye yi oyere pa na ye yi oyere pa han ne benya oyere pa han ne benya wan ka se okurupo o say oyere pa han ne benya no kasam oyere pa han ne benya so ne bo ye den ne bo den esena hene sister na wo ye den sister o bo aye fodo do bo ye den pa o ko dumo pa ko hwehwe nkata makama bi awurade yesu bitwam na me hwe makama bi asisi wo ye tete wo ya ye fra bibi base tutu asawo It's not a Japan City Hotel. Asafo bi ho pa asafo 24 hours a chiro ho. Asafo moon dog o say. Moon die o say. Light o say. Urade Yesu. Ko hwe ma papa bi. Anantuo. Enwi. Ase. Na wo hwa blatia wanum hwia ma ne nipadua nyina sai. Ko kai ama ne nipadua nyina ya basa. Gina wiem ko wo so gina wiem. Na sister akoto what is a kraman atantasam na wini say sister yechi wadu wi am na ni awo sia na ni ese koto moja Ishaka urade amen awurade Yesu obetene ene ma no wo mu no obadane aburo ana o mu chi aburo a chinchiri pan kokko odandom pe we chino Isaiah 16:25 for kai Isaiah 16 verse 25 Bible de kai what can say verse 25 what say o say akwanyina mu na woto mpampa na woto pampa na gu awon fa ofi sister ugu awon fa ofi na oba wa nan mu na obi a o sene some of Bible mo Ever near Kay Ezekiel 16:25 no. O say akwanyina sister. Akwanyina mutia. Na woto mpampa. Ana woto pampa. Ana wugu awon fa oba wa nan mu. Na oyedan. Oba wa nan mu. Na obi ala olese. Ama obi a waya de. O sene. Ama odwama modo. Na wa ma odwama mo so ade ade. Sister, wo say akwanyina mu. Akwanyina mutia. Ana ugu awon fa wufi pampa gu awon fa wufi tienio na oba wa nan mu he so wotika mu na wo kwa na wo ye durachire na se message ne ya tia kwa wo ka enu mu a kale number we ye ntempa wo de you mobile phone no sese ya you mobile phone no sese ya me ba ma wo number bia mo wadale se ba ya wo beti asem no de akwa awie ye nti me ba ma wo number bia mo wadale number no yankoi na se ka mu radio na wutia na no pai no se te kwa ntempa na no wadale no watie de ka ho yes aye 0242 427 444 0242 427 444 Udali yabosa akachi inshira FM. Let's just say program ni die chira ye koso tie de pa so wotika mo na se etikwa you mobile phone no na dale 0242
427 444 entapada be catch inshira na de tia koduru ba bia wo ko ati 150 pesos no kwasem abema watie nyankopɔ asɛm ankwaje wu wase de I say akwa nyina tia na woto mpa na woto papa na gu ahon fa hu sister ugu ahon fa hu fi ba wa na mu sister ohun fa dodo so ba wa na mu bia utuntum na fa dodo u chocolate color na fa dodo ukoko na fa dodo Anita sister wa ni mnyamo oba pa na wani ma fa sa no abasa gu sa wono no ana wototo ho tune sa no sister hwetri bi agu enyi bi agu tiri so wa bla ya no sister show na hunyi akodi wa show fatao akodi wa chi pa fatao ne mo wele kro mu bu sha kwen odi wa chi pa wo do wa dia wo yusu rough ne nentini awrade yesu hwe ne nenti pamono nko na pa ya hwe mo ma bi ase bla yi tua awrade be mo bi sister what's it akwanyina eti so wakwanyina eti na otopa na gu ahon fa hu ba na mu obi a otwem ba wa na mu obi a otwem eba obi a wotwem na wo ma odwama modos so mo odwama modos na wo ni mizrim ma iseke wura a wote wo ho wo ma odwama modos nti yes lord obi amu Gana mama wo mo odwama modos nti asa yimu obi afa wo mo nya hwe lokasem Gana mama fo wo mo nya hwe ema kama wo wani mnyam uko verse 34 Ezekiel 16 verse 34 ni verse 35 na o ka asem bi oso na wo de sister oso na wo de Ezekiel 16 verse 34 o say oso na wo de eso na wo kura ne ma aka no ene ma aka no adwamamo so obi nhyeda sister wo de obi nhyeda empese ono mo adwaman am fa wo no nkobo adwaman wo ma wa pede wo mo ma wo bibi pede na wo de obi ma obi ma wa pede o ntina eso wo bible say obi ma wa pede o sister ukura de adwamama wo gbo no obi ma osika o yes wa na wo say tuaka so obi ma wa pede isaka urade ye ma he ukuru ma na osika wa buruchira na wo ne bemba bi ti ya na mudi hallelujah amen ti assembly yo wo bawo enya ni kuro ni kuro wa buruchira o no kwasam ni kuro ma ne no Western Union na wakoyi no na wa frɛ bra no ona ni sisi mo no so afrɛ bra no ma bra na be hia no wajibi yempi yankwa ha ni kuro adwuma ni kuro ye sika afri mu ba no o ma no bi no na sister no odi bi high dan ama the boyfriend de be twe waso papa ni kuro sika o esaka uradi yakupo be tua ma bi ka papa ni kuro sika o ana odi twa plane ticket ama one the boyfriend go the holidays wa motire ni kuro ko office no na odi the boyfriend akosi akire esaka uradi ni kuro mpaso ni odwaguso odwaguso wo se wo kura de ema ni bi wo ha bible no say wo kura de esoro mo nko a mo ye different wo adwamamom efi se wo mo de wo mo ma obi ma wo mo bo adwamai so obi se da mpe odwamam emma wo mo bibi na wo ma wapede ema mo ankasa na wo sa sponsor be man no ema ni bi akwaya man kwasiafo wo ankasa na sponsor be man nanka ona de ni sika ni kuru company sika no watam ni boom wala beje yakubo betua ma bi ka o mi 100 million to man boy papa sika 1 billion 16 billion 14 billion 4 billion no ba be sia ko fa no dia come and boyfriend on fait nyane woni wo kura bobra wo nkwala sister say na no pa wo tie mi a na say wo tie mi a tie na tie ni ye ba esa say we wi ye nya fe we awurade ani we wi ye nya fe we awurade ani that's why say your sister bedi dokono kwa ye o se wo kura de so wo kura ne ma na aka no afisa wo de ye fawa ye ma wo hwe wo mom na wo san so sponsor be ma no na ma wona pede o kan wo Ezekiel chapter 16 25 to 35 oh no kan ye biti word ni ye bi o mame Ezekiel 16:25 what can say em dey ye wo se say Ezekiel 16:25 wo say akwanyina eti na otompa ogu ahon fa ufi oba wa na mu oba obi ala ama obi a wo modoma modoso
verse 34 to 35 for say verse 34 no to 35 for say now what there esono wokura ni ma aka adwamamom obi nshada say we dey obi nshada mepewo ene wadwamamom na wo mapede na wo mapede na wo de wo pe hallelujah amen sweet darling first no ko wale oba na say mi do wiase na ba makomam tofe meboa na ba sweet darling honey say ko honey Shaka urade. She say man mom no mo ye honey. Because mom no mo sponsor mema. Ni kura dwuma sika no dey sponsor bema. Ezekiel 23 verse 1. Bible can say be Ezekiel 23 verse 1. Say let's hear the 23 verse 1. Wase Awurade asamba me say onipa ba ma mienu na obaako ho na obo adwaman na no mo bura adwaman sha wo ma ba abere mu wa bere mu adwaman wo bura adwaman ho na omiemie wo ho na yemiemie wo mo nufu yes ho na wo dey omiemie wo nufu yemiemie wo mo nufu ho na ka wo ma ba abere mu mpokua wo ma ba wa bere mu mpokua obaako din esumu yes school damu abontere so yes ena oba walini a wo kunu wonya nyombo bi ena wo miemie na lufu also kura de soro ma aka no kura because verse 19 to 21 transam ne kan sem bi verse 19 to 21 what's say na o ma na dwoma modo so o ma wo dwoma modo so la ka na ma ba brem ka o ma ba wa brem bo adwaman abla wo bo adwaman ma saso so a o be siba saso bere ne mpanafo iti woni bere wa mpanafo won be mate se mfunumu de hallelujah what's say sister wo sesa mema ne sa e fe de wo kwa awale a wani nyi ba ma no ho bio yes afa de wotumi sesa mema won ba ma te se mfunumu de ho ba te se wo ho ba te se ponko de ta I say you know ti asem na tie yo hallelujah yes because yan kan bi so fele piti bi I say o ma dwoma modo so o ma wo dwoma modo so na ma ba abere ade kan ba ba wa bulu adwaman abra wo ba adwaman bi saso so bi sima saso so bere ne mpanafo wani bere won mpanafo won bele mate se won be mate se mfunumu de wona ho ba te se wo ho ba aponko de e te se aponko de na sura e ma mpe de wudwo da bi o mpe de se ye mema nkwasiafo ya ye ko ba ko ye hwinu ntutu da bi da o mpe se sofo safo is of China food sofo safo wa ye fast na ya sofo safo betra ha na josa wo ko anu abre ba ko pe ni hwinu ntutu o hwinu ntutu o nanka Evangelist Oduro ba ko pe na wo twekra na ye da so share Bible ye no sa no ma no mpe oso pede o bele ma aponko de tieni e pa won ba tsa aponko de wo si ema no apẹ mema won be ma tsa aponko wo ba tum koto aduro China food do fansa sra ne ba ma ho na enye yirima papi wo betene ema mpe ifo ka se ma pe nkwasiafo nanka se ya honum ya hodo na ma seba ono ko ba kwa ne yurum ntutu sa wo so no ope be wo betima wo so ma no wo pe de wo si ya me na de ya ko na wo kwaje China fo nuro be ma ko ndan ompesi wani ablante si na pie ne to achi no wo say yes ade chia da be ma da sa bune guso na no why be say from obone ni cross o mo no awurade Yesu se be sa be ma no cross o amo bonus na di ba ko abo so o mo me enti wo ka say me wo say sai subai wenti last quotation Isaiah chapter 4 verse 1 wo ka say me wo ni ye fa nwia ni ye me full life no aha ye nhira 104.5 o ka say me Isaiah chapter 4 verse 1 Emma mpedi ya hudro Emma mpedi ya hudro dabi o nim China fonro ya anes osino so the whole night ade China no why say from now ba na yasa punego so eti Isaiah 4:1 no ka say bi what say bobi toro ho be ma me ntumi do fon odwom nti what say Isaiah 4:1 okay sami Isaiah chapter 4 verse 1 what say o say maba ba so bele ma bi it was say bele bi bedura maba ba so bi ma ba so be so bele ma bi aka say be so be ma ba ko bi di an ka say bi no aka say be di enu aduane na say yan ntade ya say ntade na won fa wundin to yan so just put your name Udia fa udi no fatu yan so keke ya ka se betu e de asia be se kan se ntade Bible ni se suban bi e ma no da na di aba no e bra bi bedu a e ma de nya kunu wale bi ya aduane o se ho ya den se ma de egu ba bi ye bom pa ye hwehwe bebre pekuru Awurade Yesu sister me nua no ma mo jeja mo ho